Touch ngay là nga em po cắt đi trong em yo yo ik mat iyo nga mere pyar ko samjho tum दूर हो तो मैं कहाँ जाऊंगा तेरे साथ रहना तुझे कुर्बान बना दूंगा तेरे साथ रहना तुझे कुर्बान बना दूंगा Just ngay là nga em có cắt đi trong em yo yo ik mat iyo nga mere pyar ko samjho tum दूर हो तो मैं कहाँ जाऊंगा तेरे साथ रहना तुझे कुर्बान बना दूंगा तेरे साथ रहना तुझे कुर्बान बना दूंगा Sekarang apa ik minta berpidon saja kabangam yo ik hikmat bayi minta sano pidon nak kuat bandeng nak kak bapi wan nasin nazong nak na bangala bandar dekat bapi suci no